Baba yethu Yeah. kanjani sisi? Ngoba ufana nabo yethu. Ufana nabo Yeah. ufana nobhuti ngani umntana? Ufana nobhuti ngamehlo nangamadlebe. Umntanakho? Yeah. Lona ufana naye ngani? Lo ufana naye ngobuso nangeenyawo nongikhama. Umntanakho? Ulele nalabo bhuti bakuspamela ngesikhathi esiyi-1. Esiyi-1 ngithe mangibuya kulo ngihamba ngaya kulo. Bangangena la kuphele la masithiyazi nawu wakho nawe owakho nawe Ungami wena ma wangitshela ukuthi lento uyayiyeka. Ungangilimazi ngesiwefu phela. wena sixabana la ejardini ngikubuza ukuthi kahle kahle ungitshele untwana khambani ngayo. Umntana wena unawo menesi. Una 5 years. Then akanitshela iqiniso ukuthi No, akasitsheli. umntana owenu Mawuthi hayi uthi Abantu babo. abantu kwenzakalani ubaba umntana bani? Ngicela uphume efentini ngoba iza kukhama and umfishana ngitheni ngizangena phakathi kwayo. Ngicela ukukhuluma Maybe I am something. outside. Sekana lentana lena sekula. Kuthi fuck wahlala girlfriend unani iqhuphaza nini kwenzakalani ngeyiqhuphaza yini mayibhakala le mosho yethu ngoba nukenze information nake kenza amasotsha mamela aweza la masotsha akena ukuthi bayangithanda bangitsho ukuthi ngisachubeki ngesikole bona bazongenzela each and everything anye ngisokola usafuna ukuqhubeka ngesikole ngisafuna ukuchubeka ngoba asenze kanje sikuncede ngama-DNA sikuncede sinomunye usisi ofebezelayo lo sisi kahle kahle usisapotisa ingane sithu uthi umntanami uthi umntana kalo futhi ngizela ngenqeba Tohlangana ngiyaqina wena nje kungidelela namhlanje kuthi amafusana. Ujwayela